ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯇꯥꯡ 10ꯗꯒꯤ ꯐꯝꯕ ꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ 12 ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ 3 ꯁꯨꯕ ꯁꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯆꯤꯌꯔ ꯂꯧꯔꯒ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯑꯦꯝꯑꯦꯜꯑꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯁꯟ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯑꯦꯝꯑꯦꯜꯑꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯁꯟ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯦꯝꯑꯦꯜꯑꯦ 19 ꯔꯣꯝꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ꯫ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯊꯣꯉꯥꯝ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯖꯤꯠ, ꯋꯔꯛꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ, ꯋꯥꯇꯔ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯋꯥꯡꯕꯧ ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯥꯏ, ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟड ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯋꯦꯜꯐꯦꯌꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯥꯄꯝ ꯔꯟꯖꯟ, Education Minister T.H. Basanta Kumar, Transport Minister Qasim Basum, CAF&PD Minister L. Susindro, Social Welfare Minister Haikham Dingo, Hill Area Committee Chairman MLA Dingangnung Gangmei, MLA Karam Shyam, MLA S. Premchandra, MLA Usam Deven, MLA KH Ibomcha, MLA S. Kunjakeshwar, MLA TH Shyam Kumar, MLA Laisio Kaiseng, MLA RK Imo, Independent MLA J. Kumosa Amade, Housing Manipur Legislative Assembly Ge, Tribunal da Disqualification Ge Case Mayok Nariba, NPP Daki Maipakiba, Moirang ASIGI MLA Thongam Santi, Chief Minister Ge Secretariat da, Ayuk Pung Taramatoi Kara Helakpa, Atuwaidege, Matang Laknaba, Ikugi Pangwina Tengarake, Minister Amasung MLA Singado, Chief Minister Ge Secretariat da, Ayuk Pung Taramaturam Tarakpa, Atuwaidege, Laknaba Hoke, Loinana numit yung ba adwaida for coordination meeting ado, Chief Minister Nongthombam Biren na chair lauraga pangthok pahawki haina pawasan na makatari. Panbayabadi lakliba tang 10dagi 12 fauba chathagadauriba 12 suba Manipur Legislative Assembly gi 3 suba mifam asida puna sitting 13 leire. Session hauba numita Governor gi address thambaga loinana Governor address ki matangda motion of thanks leigane. Madugi matungda Business Advisory Committee ki report puthokadabane.